ala ne ro pui hle mai le tuna chuan kan khwal lian zom tak pulal chan damaral te tu soi turin lo soman chairman kan DC zom tak kan mele pu el thang moya pu silal mon puya SPD and Joint Director Pudal Maswana SP le Commandant Education Officers te Khozol khotlang nu le pa party lama kan thopui te le voina he hun poimo tak Khozol history kalzel tur po chin chiatlak School Education Office poimo DEO le DPO Office on nalo tel zong zong te ama sain sabain chibai abu ka chu kha neidon cultural club lo pangte ka chu soi ma che han lam kha amu nom ka ti lam thiam ka ti le mai kan compare in soyang khan ate ber phe ka chu KG ni a han ti le hala khatianga kan nam lam voin ang hun poimo taka education le culture miso culture kal kop seti thilung kan putlaya kan han mo thei kha lomum ka tia lom thu ka soya alom puinan tlem enga mo han pe ka duwa an ho tu te mon ayo pakhat local silangin amasain an lam thiame ma lo puina kan lo pelo ka nge Lehei voina District Education Office le District Project Office Samagra Shiksha Office te hon theya alo omta hi achan bulpui berchu khozolin kan o kandu nga lel taka kan thir District Puitling pe kan ni na aron kentel Kaini Education Department in kanti tour umzuya kanon ti alo kinani alo nita alo mom ka ti takzet zeta voila hian fiam thu deu te po han soi taila kan covid boruak hian min thut battery ta district kan han piang chawa akesang sang ak fu ke kim theda ta na kan khotlang suai tu te District appointed thena na bosu tu te tin kan bial tu MLA kan deputy CM te thanem ngai na wangin hun bullama tang khan na satakin ma kan la amai ro chu shi in tiang hian kan ram atibuaya in thashunga kan in thashung tela sarkar ang poin maso na lian tham rural lian hanti te na thar lak te siam te hetiang hi restriction akhapna nasatak aw mo wangin in base selo nung lama sabar ani ang deu hini karing tlat mai voina kan thil ti hi kan ho to pakathian fiam thu athoa na thel district kan lo honin in dil reng lo anor po in nor lo kan ron da ringut ma lom dan point thiam lawang a tia chutiang deu chuan tun chung district kan han Pea functiona ake local chota hi khozol mi pui te hian district minon pethuai teu district education office min hon sak teu district samagra office te min hon sak teu ti in minister office in on kal reng lo in on deal lo ani ama chu kan bial tu MLA kan deputy CM hian hun bullama khan in department chana changa District Fuke akim thena tura thai patop min chopui turin ka nge na chu tia min thila kha mi malang tak pon ka thilunga hian ariak renga engtik ni amo rem changa om chuan department nu fum ber ni bik kan tum lowang kan department hian kan thei chin china arem mo rem lo mo district anga
kan function theina turin ke kan pe nang kan tia sarkar kalphung tur zong zong chu kan la zom pham kim chuang lo am mai ro chu kan office tanga ti thei sang ber ti turin officers hotane meeting kan ne ya thutlung na khal tak kan siama order kan siama kan thayangin kan bo zuya kan ti chuk chuka voin hun hi kan lo thleng ta alom tak zet hei hian kan education administration athat phot lo chuan zirna mason zel tu chuan a in rel bolna administration fel fai aum tel angaya chumi turatana district in aken ngei tur district education office poimote tin all india education promote na turatana kan scheme lian pui mai samagra shiksha abhiyan na samagra kan program kan DPO office te kan han hong hi alut zia kan the tial tialang voila kan hon ma zong khan han ti la champhai district atangin kan DPO office zong zong kan resource center zong zong samagra noi thok zong zong hi champhai district in min en kol veka khozol district nin DC te thulu ama seng champhai min en kolani kan zirna secondary high school le higher secondary zong zong ta hi champhai min en kol veka ma zong khan voila kan function he thil atang he chuan keima ni tual chunga ro re na kan keng to don ti hi kan leave ani mo transfer posting le thil poimo kal zong zong service matter sa hian hela hen kan kal to don ti hi district function hian keng ti hi chiang le zoring ka soi duwa a mai ro chu tun hun te a hian transitional period le financial year kal lak lo a hian tun financial year ending theng ro hi chu engamo champhai lam te nen te la sik soi te po langa yang financial year thara chuan independent le zolin voina kan thil ti hian ngong anei na kal don ti hi kan soi chiang du ani tin kan DC district education committee chairman hi soi ang khan he kan DEO office le DPC office a thuba sabar tura ruam man na kan ron siam pisiam te hi in nei fu ka tia kalom pui chewani district thar pathum agolin kan kala in elna thiang lim kan nei me kani sai tual le na thial te ne hian kong chikimia in elna thiang lim nei atula officer staff fel kan nei hi tul em a chunga tan chuan pisiam te kan ring to district dang ain in hufum don lo ti hi education field cha chon kan buwa kalom pui chewani tin chu changnilwin kan district administration civil lama aniamo police lama aniamo department dang a hian khozola officer post hote kan belche chatak tak te ne kan thira DPNAR minister chungam posting zong zong khoitu in bial tu ania kan officer zinga tha hir mai khozola hian da lela chu thik omdeu mai nia hei hian kan bial tu hian kan bial min mangai na kan khotla min mangai na hi in fiat lo up hena hian in elna thiang lim district puitling tur fu ka kima kan din chhona turata na rabi min tuk saktu tur bul min jan saktul mishing anon select hi an tha an ring ngam ta an rin ta chu van song khotlang zok hian heng kan district administrator te civil le police laman ni mo department danga thok tu hote hi district puitling fukakim kandin theina turatan thei patopin lo troi omin lo tho pui ro vision mumal nei hlir kan ho tu te ron dani ti hi ama sain chiang le zolin kan soi ani tin kan thia tangin hei keni department big school education hi apikin kan soi duwa tun kum COVID-19 awang hian kan che kan activity har sana kan tok na sakhop mai kan no pang en kol
school lama school kan chan thei lova April tha tanga class kal tur kha no panglam elementary pheisu ni khat po class an la kal lova high school le higher secondary both exam tu te chu kar khat travel class kal da order kan han chua ama chu kan hria wangin kan han chul le ha pathia din rem atia ruam man kan nei te alo thin chuan thar January ni som le panga school hon le kan tum me kani alo tin na chu pathian kutani chumi chu nga tinge i soidu intimate thei kan academic session tuna kan kal lai kan zir lai kan course zona ta na hian apa nga ya chon March sang hi som hi pakhat hi kan session to phun turania thakhat chol April tha chol kan nei ang thina kha tun bi ka chuan he session a hian kan bela sang hi som hi pakhat April tha theng academic session hi kan kal dona chumi thathum thali chung chuan kan no pangte kan zir lai te hian an class level cheu an thiam turang thiam tir man tum hianin man mo takin malama hian ma thlir deng kalpui kan tum dona an zir lai an course tur te po a thei chin kan hun zirna kan pek thei tur milin siam remin an course tam tak kan omita kan siama chutiang chuan lesson plan mumal tak nein hun lo tur hi ding de lipin kan thlir ani kan nal te exam lovin emo an kum lo stira class ngai thu tir hi khovel kala arem kan ti si lova an thiam turang lesson an mani kum mila an zir tur hi an thiam nge hi thunei tu ten kan du pui pialama kum hi lo lova Paul sona promote turing kan du boxia kan ngai tu na hi aha khop mai tun din huna hian engpo ni seng pathian rem rotania kan ma kan no pang ten zirna tha an ni ngei be seila chuti gara chuan Paul som pathi bot big te engti zong po in exam kalpui kan tumani tuna hian online class te offline class te arem chandan kan nei hi voina nu le pa te hiata address kan pek tel du chu lo thei lovin exam hi March sonulam le April thasova board exam kan ma chondona tun kan hileng hi he hun thim kan tona hi mang thiam chung kwa mang thiam zir lai te chuan lotin na an neyam zir tir tu ten online class an pek te kong chi sang sanga TV kal tanga zir tina kan pek te lo mang chang kai te chuan he hun pui har san an hoya po hian bot an ma chon tura hupur lovin thatakin an ti thei karing chu ti lai chuan hetiang ang har san na ina achim boile har san na eral te chuan chu exam khelawa kan nei tur chu an hupur khapin karing kan khotlang amo kan nu le pa te chevin min chet pui kan du chu tiang ang bot exam ma chon tur fa te kan nei ni chuan sarkari exam akal pui don tho si ti hria in zirna tha kan fa te nan nei theina turin an ril ruwa po zirna borok environment amlo po in environment tha an nei theina turin lo tan puya hei kan maba ka ongei ni ti hripui awanga in kuang ko a chal benga chutianga indom kun mai lova malam thira par turin ka in som kan in ngen ani adot le chuan kan soile du chu kan ho tu te du sang na in department sang min han chantir ministry kan han om veya abi takin voin chu school education department program ani wangin soidu kan nei chu kan chief minister hi education minister lui ani do wangin education hi angai pui mo em department dang ten kan thian ten soi tong khan thik thamin sarkar na kan siam atanga kumni po voini kumni na ni som le panga ania sang hi som pariat December ni som panga a ministry laglu ania voini kumni na chia education ministry
ian ko turan ni ti kha induction kan nei zo lekha kan donga education en kol mo puna min pe ka changa kum ni na ni chumia chang chuan vo in ni thleng hian education department big hi kan mamo kan thente kan sarkar hian kan chief minister le kan senior ho hian min ngai poimo sam bi ka department dang ta thi khopin tiang zirtir tu kan la le akai noi ngot po hi sipai battalion ni dai kan la doni tun hun chunga hian department dang chon som la tling te som ni la king alom manglowang kan department chi engtin tinamo kan tia rispo kan la huai dewa mala ka turin kong tam tak ke kan pe na kan thok tu office lama thok tu te department ka thok pui zong zong te in pek na wangin ministry ka thok pui te party ka thok pui te min du sakna wangin he department hian na satakin ma kan so na kan thok ani am mai ro chu kan ti viau mo kan ti chungin mun tina khalila in dai lo na chu po kan nei lo ti li rei ari loi thungani engwange Mizoram sarkar department zongzong department lian ber na thok tu po za som thum deu tho percent neya en kol tu kan ne wangin kan ti viau mo kan ti po hian asir khem kan bel mo trok ang truk hi ala ni chawani chutiang chong kan thoka kan beya hemi hian he sarkar hian education chu angai pui mo khop mai ti chu mu thei ero chuan kan chopani zani lama po party tin kan lain ko manga in ma mo in soitur tam tak po hi sarkar lelo man kan nei to sa hi soitur tam tak awm karing chung kal kong chowa hian mi puite zoram mi puite troi om na tha hi kan department hian kan ma mo em chu ka soi chwa du na ni a sarkar a ministry ang chuan education chu priority kan pe a sarkar sum nei lo chung poin covid kara po zirtir tu kan mamo ang kan la officer mamo kan nei te kan la grade 4 thing kan mamo hi department dang zong an ben line ke ni hi chu kan culture theya gazetted officer high school headmaster po tura hian somsari le paruk la phalna min han peya no kha phalna middle school headmaster po somnga chuang lak theina te po sanction min pe feka MPSC tuna kala exam tur engkim mai kan tia khoi sarkar noya ma tum khata gazetted officer somsari chuan la ngai lowang chutia ang chuan du sak takin he department hi sarkar ang glatang chon min tan pui min puyani engwange kan how tu tan an mu chian chu he education department kan ti hi a ming poimo tak human resources development department ani mishing te en kol tu pathian in ke mani talent cha pek te kan dina kan nun so pui theina turin mishing anga kan nun so theina turata na min buat sai tu department ani wangin kan how tu te chang chuan priority number 1 min dani abak chu kong pui cha apoi mo building cha pui office lian pui kan nei pop poi mo sum te zong ai chuan education dinaken human resources development hi am mishing berte kan develop si lo chuan kong cha nei maila building cha nei maila omse omlowani pathian in min siam anga talent min pek angte hai chuaka ke mania kan theina kan thiamna kan fin na hi he khovela pathian in min bo sai anga changkaya ajik chua theina tu chu education hi ni chu ba zoram mi puite hian education hi sarkar department dang ang mai kan ni velo department dang lambi tharalam khoi ani ti hi min shet pui hi ka du tak zeta pathian in du taka asiam amangai mishing anga jik chwa theina turata na en kol na mun pui human resources development center an yawangin mi pui te hian he department poimo na hi
min sia thar sak le ro ka ti ni adot le chuan chutiang angani don chuan chu education department noi thok mek tu office lama thok kan niamo zirnai na zirti tu ang kan niamo clerical lama niamo thok hote voinia ai ote egamazat in lokala TV kaltang point kina in lam huliang hei kang en du chu he department kan tho hian missionary thin lungpun kan thok big turani sarkar na thok dang anga hlom hu na ta na sarkar na nupui fanau chomna satliango ta nilovin kan file te pathian in du taka se mishing ten diwangin missionary thin lung chutiang ang puchunga he kan rong bola kan mo phunai kan thok turani ti a thok tu zirti tu te clerical lama thok tu te office la thok tu song point kan hriat up chul sarkar ha thok dang te nen hian kan in ang velo tun ma mission in education ken lai chuan kan zirti tu te le ko than hi pakhatan kal thina an nung changpo zirti tu te an moi thina an zaoma zirti tu ti chu na zaoma milen ngai thin nobul zop anti thin ma se voine jo zirti tu khoi lai kilama lo rui thebe mai te zom tho taka thil dang nen sum don na ne na kal kop mai ching te kan tam ve ta mishing kan lo tama ma son nai min han lim chawa yan voina education department thok tu zong create ka address du chu kan na hi pathian namin pek poimo missionary thin lung pu cho kan thona turani ti hrein department dangte ai po changa thoka ngai to na seng uluk tur kan ni bi kan ni ti kan hriat ka duani khotlang lam chan vo kan sei ve le du chu chutiang ang ta education alo poimo ani si chuan kan khotlang hoi tu te kan NGO hoi tu te kan sarkar officials te education department hi athok tu big te ta amoti su in ta ania nei tu thin lungpui min tho pui ro kan mun ma ni mo kan building kan asset nei te hi in ta kan ta van tlang ta ni ti min hriat pui ula education ta lom in ti thin lung in lo nei ani to chuan apoyan heng kan asset nei zong hi kan ta ni ti thin lung min put sak ula min ven him sak ula min en kol pui ro a le raldan min ngai to pui su ka ti na ni chu chutiang thin lung putur chuan ka som chu ani adom le kan sei du le atom na lamata na soi tui le don tlat kan ra mi na mo tak chu quality education ani quality education kan nei theinan kan theyang to kin zirtir tula ka tang te po in kan ne mele zon tak khana soi to zirtir tula ang chi re hi political interference amlo se ti hi mimal angle kan party kan sarkarin kan du da na ne wangin party thilung da bovin athiam kan theichin china kan lani chu chon enge a en tir kan ti chu he institution poimo tak zero light human resource develop tak tu chuan political fitness lam ni lovin thiam na tak quality education of the tu chuan mi quality lak hi apoimo masani kan tia chu thin lung pu chon he sarkar hi ke apen meka kan syllabus la man nemo kong chi sanga amun ma develop konga side develop pa nemo theyang to kin sarkarin ke apen mek kan theina chin chu asang lo ani mai thei ama cha mathlir thui tak nein ke kan pe na goal kan nei me kani kan malo ka po ruam man na kan nei he covid hian min ti boilo ani chuan hun local le tura po hetianga district office te kan din hian at nt ra chu kan education mun ma le zirti tu te nun dan te om dan te inspection uluk zo kan nei ya thok turin kan officers field officers se kan base se ya
samagra lama thok tu kan ho tu te po inspection do kan chang ni lo sai ta nge kala ti turin kan phuta kan be se ya zir tir tu ai kal la bai mai khatiang de kan du lova chutiang ang chi kan hian ni chuan khotla kan tho pui party kan tho pui te non soi ro a theyang chok son kan la zel don quality maintain turin qualified person in zir tir seng kan tu kan fa te qualified manglo tu te mo in chon mai zir tir hi i phal lawang uti hi kan soi tel de du pokani chu lo le chuan zir na in te in ti siak na cha quality lama anin transiak theina tur tan hian rei lo de wa hian he sarkar hian quality accreditation se lamo bo tamo kan dei din ka be se ni zirna in sang de grading kan pek lo chuan tu na anga yang pa ta kan en kol hi chuan quality competition hi om ka ring lo chu wang chong kan ma ba kha chuan quality accreditation sale temo bo tamo hi he sarkar hian covid boru kida min chim akian huna chuan kan ngai to in kan ram zirna quality tha om theina turin sarkar sikula niamo private run institution te po hi ang grading kan siama chumi mil chuan an monthly fee po private ani po in grade A le grade B te in anga kal po remlo zirna tha penana na chu a fee po to mai ro se facility tha po pe se to mai ro se chutia cho ke mani chung koina kan phan phak tok tura competition tha om theina turin kalkong bo sai kan tum ti te voina hian kan soini atom na tak taka chuan voina district education office le DPO office kan hona hi khozol district mi puite hian trangkai taka manga kan ram kan nam din chona tur tan hian education hi alung phum poi mo berani ti sia a he office achor nova he office hian rim tu ye chwa chon jom theina tura min lo tho pui zel turin ka so ma chu kalome